fionga e va pe foi le fionga ile Palemene sui Palemene ma le kapeneta e va pe foi sui Fonotaga ma mi sta langolango nai tu al malu ia patalo foi le fionga te tai le tu ngai e va pe foi sui malu nei tu tatu maota o fa malo lange ma sui fo manuia ia patalo fa foi ta po inga Samoa ilona tu langa o tele fa tai ta puai ia ona al tatu tunu o o su fono ia e lo filofi ma tala no ina se manuia i luma Samoa la fionga Fonotaga ta tonu ia ua tele lava ia ni mtau putaua fina ngalo faalia i to mavai atu sa sau noa nei tu la fono tau faofi ia e mandatu e faaleo foi nai motunga afa ia e awa foi se sao le nei tu malo ia pe ana sau noa to telo to mavai le taua o le nei matanga luenga ia por fai tupe tu tono tatu atunu na to ia lo ngafa ma le matai tu ina o le whaafitafe a inga whaangai o ina ma le wha ngalua inga o tupe tono le atunu le ngata le nā ia e whapea foi ia tupe au ina atu i whafo o le atunu ia ma tupe au ina mai tu tonu o le tatu atunu ngafa foi la tau ma le matai tu ina o ngā ruenga whaatino tātou commercial banks. O lo wha o ngā ina ma teo ina i tupe o le tātou atunu. I le tangata lau tele, ia wafoi ia lātou seleni. O lo teo malu ina i tono tātou commercial banks. Lātou lea ma tā whaioi, ia o le matai tū ina o tului, ia po interest rates fo i o lo whapena o na charge e tātou commercial banks. Ia me se lava i tātou exchange rates. Ia o le whaafsuia inga reo ma tātou tupe ma tupe a isi atunu mai whafo. Tāua tele lale ngā luenga tātou whatupe tonu, aua e te lera fianga o le tātou tamau a inga, tā whaale tonu, o le whaatonu o lātou tiute ma le ale tātou monetary system pe ana si le fia. O wā tātou monetary system e fiso tai, ma le monetary system o le lalolangi, o lo iei fo isi atunu tele o le lalolangi. O tāua lea, ma le mafuanga lea, o le awer whataua i le ngā ruenga tātou ko vana ma Central Bank, ina ia aua nei whaale tonu, le lātou ngā ruenga wā whaale tonu, ia ua safa, ia le tātou atunu o atoa. O le mea lai awe e le whataua, i le matau voi o nei usu ngā whono, o le financial stability o le atunu. Financial stability o le atunu. Mafuanga lea le, ma ua i fo whalongo, e sa noanga nisi o toto mawai, le tāua o le autonomous, o le tātou Central Bank. Nuna winga, mano si anga e pūlea ina i lava e ia whatinonga ana ngā luenga self-govern. Ma whai unga tarwhea ngai whinga whawai, tau tupe au noa ma se whaalawelewe ina mai tua, e ni pisinisi, po ni whainga whaporkiki, ia po nisi lava mafuanga. Ai mai se le tu maulalo ino tu lui, ia o tātou interest rates, moni whamanuanga e mau e se teimi pūpū. Ia e si ia i runga le tau o soifuanga po le inflation. Me ia tau an pui taua lea o le pui inga o le. O tātou pui e tātou whatupe tū tonu. Ia awa nei tū tia ailo na malo si anga e whatun tonu pe control. Le tau o soifuanga po le inflation. Whailoa fo ia lātou i latunu ma le malo. Ia tūlanga o ia lātou ripoti Fonotaga ma whatara noanga. Ia lātou ngā ruenga. Ia po ni tūlanga fo i ma ale watu lai mai ia tūlanga o tātou tupe i tono le tunu wafi ai ma lapata inga. Lapata inga fo i awale anga i luma ia mata pena ai tātou malo ma le tunu. Ia inia fianga fo ia mo financial crisis. E ono tūlai mai. Ia o le puipuinga la ma le tūlanga le lei o le puipuinga o tātou whatupe tonu. Po tātou monetary system foi. Ia o se puipuinga le lei foi lea mo tātou malo, male atunu i tūlanga tau tupe. Ia e mo e foi lava noa le malo ia e focus ai i le atina e ino le atunu. I nana mata whaioi au tū. Ia o e isi mafuanga ia e sau noa e foi nisi sui le autonomy. O le whaitupe tonu ina aua ne i a whaina.
le tātou tau lay up a reputation. Ia whapea foi ia le soswani mai o tātou development partners, ia mawhare tupe tele le tunu, o lo soswani malangalango mai a tātou, ia o foi nei, toi o tātou blacklist. O te unga tu la fono, tere fina ngalo la o fionga whongwhitalai whaalia, tō mo vai la ave se ino tai fono o le kovana, mai le tofi tai fono le board, ko mit whaatonu ai e tofi ais tangata mai private sector, ia whapewhoi o whapopo ia whaatonu, ia o tūlanga ia. O ngā sami lea sa tātou waloina, mua, ia e telefoi ia isi mafu angana ina sui le tūlanga le wei nei, ua mai le kovana e whaatai fono. Ta sia whawhitau de fio o iei sau tau talanga la o fionga i le whongwhitalai. O nao la telo la tau ne private sector i la tau conflict of interest. Wa tau tela la tau e maan malama le nei tūlanga tau tupe ma le whaangai o ingo tupe, whawhainga renga o tupe. Ia o lau whai pisinisi, e ia la tau ai afte nai pe o na sau no fori sui o lo tufanga. I le conflict of interest i tūlanga whapea. Ia e fwoi la tau o ro ngaru ngai so tai mo business ia e fo ia la to conflict of interest mai fa la vina ile autonomy o kovana e la to nei a pe o kovana io ia ile a fi in business ma tu lang fa pena fa la vana nga tele ia fa tu pe tu tono la lang ia tu nu o la lang central banks ma reserve banks e tai fo no kovana pe fo na sa no ni sio to mo vai. O le si mafuanga ta uai, ta wenta tai fono de kovana. E ilana komiti whaatonu le, whatupe tutono. Le vave ai leo na whaiwhai unga. Ai mai se lava i taimi tupu mai se financial crisis. Hatai ta inga tūlai mai se tūlanga fōle le o le staple le financial market o laulangi. Ia po o whea ngai fo i tātou ma liquidity problems. Ia po exchange rate pressures for you mai tua. O tūlanga ia tauna vawe whai e se whai unga. Ai rei tupu tele se whawhitaudi, whea ngai ma tātou tunu, o lea tau te malama, i nei vai tau tātou iai teknolosi fau leo ai ai. E ni nai se kone lava, o mi ere masini, sui le whai numera, sui la whai ingo tupe, mere tau ai, ne vawe whai o whai unga, pao en tūlai mai ia mo meu financial crisis, e a fia ai ia tono tātou tunu. Rau whionga le whongwhitalai. O te unga ia o matau atu se tasi o te unga o whapupu le term. O le teimenga lue ai ia le kovana i lana tuwhinga. Ia tonu e se mafo ngata ua o le tūlanga e fi malama i aira o whionga mista o tupe. O mista e o tūla fono i le tūlanga ua whaalau tele ina foi. Ia tūlanga e whamaro lope a ese ai. Ia le kovana mai le tofi kovana. O le removal. Process ono wa falau tele te unga pe ona mai ia tonu ise mafu ngata ua a paule wa nga o yese tau talanga ile tulanga ona wa faingo fia ona fatu lai se fasea anga de kovana ona se tusi e failo ai se tua inga e fasanga kovana ta pena le minsta po te telefono committee ia por Furisia o komiti whaatonu. Ia pore o kika maron pawana la tau. Ta pena tusi e ein tua inga whaasanga le kovana. Momori le kapineta. A matai rola i la process lea. Ia e fia mo ese whaamadinonga lea tūlanga po le are tūlanga o mafuaila o whionga mista tupe. Ore po lenga na pe ona iai. Ia ona e pauna o tangata ia tonu i e fui manisi. Wa mantua lo o le singa luenga tele o whai tupe tutono le supervisory role le i lunga o tātou commercial banks. Ia tonu iei fo inisi mafu anga o ina. Matawina la o whionga le minsta. O whaalau tele ina ia mo tawhai o ia le komiti whaatonu. Ua pei ua iai le whapoponga lea. Ua fo inei ua i tūlanga tau operational decisions al kovana. Ua fōringa mai la i lau vai. O la tūla i mai se tūlanga fo e fesopo a i ai e whatinonga tūte mga luenga. Ale kovana. Male komiti whatonu. O le pōlenga tūlanga lea ia e ono tupu mai ei tūlanga fo i o fe se ingo manatu mta ofi.
ia matuai ai le whatinonga le ngā ruenga ma ngā solonga ngā ruenga le ai whai tupe tu tonu o le foi o matawina mana o mia ana tapena ia mo ripoti wharekwata mo moli le fionga minsta le me lau tula ma i la vai o ia le Ministerial Oversight i lunga ngā ruenga ko vana male komiti whatonu ia mese lava ko vana no winga o ia la tu langa le o le influence mai tua i tuno na ngā ruenga ko vana mai tau fo i suinga nisi suinga whatino tu la whatino la tu la fono whatontonu tu la fono whatontonu lona winga ele ngata lava i tono kapineta ia wafo yo tu la fono whatontonu ele talanoina maswala pule le tatu Palemene tono mau tar fautuanga mana ia whainga reu whai ai le tu la fono dewa mai teunga o le mai whatu la fono tau whaofi ia na swala pule la ia matala noa i tono le mauta ona taua tele na taupu nei tau tupe e a fia ai ia le tamau ainga le atunu o le fatu leo tamau ainga le atunu ma se taupu ma ale ale tele na tatou e a fia mai fo i tamau ainga matu langa tau o monetary system lalangi o lo i fo isi atunu o lalangi i whengtala o na tatou alo ese maisi mea paul mea ia vave o na whai tatou whai unga ina ia tu iti ai pe fo ai ni fa fitauri point financial crisis e tu lai mai o tu langa ia fio o ese tau talanga la o fionga ile fong fitalai a o sa no pa fionga pa mia la so nafi ia leo manino o e fa fitai ia leo manino ia tu langa pe ona sa no fo ile tu la fon te nei ia fa pe fo ile foreign investment te unga tatu tu la fon o foreign investment lo so mai ia ro ta pena mai fo i te unga tu la fono citizenship by investment ia tonu e fo manisi tu la fono mo fa tonu ina fa mo nga fa nga malo le ia le special economic zone ia stock exchange o cryptocurrency ia maisi ia fo fonga uma nei pe ona sa no pandemia ma wai tu pe fo e ta pena ai le lumana i mo tu pulanga fa mai o le tunu ia o ma fo fonga le lei na foi wa pe ona fa fonga la so na fi sa nga sui sanga fa ya fa pe foi di sui malu mai fa sale le anga numero tolu ia tunga lunga ia foi tu a inga business ona tu langa la vale le meleta o le money laundering ya o tu pe mo mai i mo me fainga fa so tu la fono ia ona fa penala ia ona fa afita fa i le vao malo ia o sa no fa mal malama pa mia la so na fi natulanga sa no voi la vionga minister tupe i tulanga watu ngadunga fa pena i meria lo ta pena ma le opose li lo da tunu na vionga minister tupe ani si le watu ngadunga ma polenga sa fa iloa in fautuanga fa ulunga finance sector ma sa fa ia le fo ile press release la vionga pandemia ia fi mbele na tu na pa inga o tona yatu e fa pe dai so ta inga malo mai la tolo a fia nai tu a inga business o fa tuanga ke ia se to si lo to ia tu nunga polenga manisi fa tuanga ona o lo tupu pe ia me ia lo tupu pe mani laundering nesa so no ela fionga mi sa tu pe so na a fia ina ia lo o le tunu ia tunu i fafo i tu langa ia mani laundering fa na tu pe fa ta wai fa la fa saina ia le ta otoria le fina ngalo le na foi pa inga le fionga pa de mia sa ave pa de mia i tulanga ia va pena foi se langona ia la foi sa i foi tuanga le a fionga sui mai fa dat todo na ia tu na bea ile nga i bea na fionga le fo fetalai ia ona i motunga afana nei usunga fono fa tai mo le no malo faftai le toto muor taiao malo faftai sau noa yon so malo fazia o lo tu le mai tai ul malo la tu le no lo fionga le lipania faftai le tu le nei taiao fo tato wala fai mai fo ifanu ngale lei lo fo malanga le lei le tua tai mel tato so ifo male ola ile aso fa popol tato fono amalo tu fo ile tawatai la fionga le fonftelai me se foi le pai o tato Palemene Palemene marca peneta ministra langolango fa pe foi nai tu le vai
tātou le vai pe o le usi o le whasoa. Ona o le tāua o le tāupu le nei. E la balta tu nunga o le tātou malo. E leia ma watu whamamlamanga. E leise nganga e whalave lave i saunanga sui mo malu tāua. O le ano whale le nā o le tātou whamoemoe a mai a watu. E te tauan whamamlamanga o le alu upu ia. Tūna me le anga. Tu pe fōwi le ni me le lei. E leo ni fufuanga tātou te o sae tātou vaa tātou whioti umai. O le nganga le mo moli el tātou malo. E lava o na mātou whai atu le teimu sola. O ana nafi e ta pena i le so, o le so e ta pena i tai au. Whāso mo tupu tau sanga o tau awa mea Central Bank. Lal tātou me taun whai. Tātou nwa vai ki tilo. Atu ngalunga ma mea uma o lo whasolo. Io e taulan tātou matai tū le lei leisi la sanga tā ua. Tātou te vai mo le lumanai. O le tulafono le ua mai peo na sao noa le fionga le minister tupe. This is just the beginning. O te uteunga o mo tulafono le anga i mota. E mo mua tātou vai i le Central Bank e tauna wha mapolo na anu fale. E la ua matanta pena. Alo ia isi tulafono lau te tele. Le mela le tau te talanoa mai ai. Money laundering bill, prevention bill, money lenders bill, microfinance bill, financial institution bill, male insurance bill. O tulafono na. O le matuata pena uma mai e pui ai la tūlanga nei o metau tupe le tunu. Mai le lai titir mele a matana whasolo atu. Aisea, le mela le tupu nei o avanoa tātou te vale tu lima. Ai tot sifia, le anoa noa you investors le lei e o mai se atunu. E o mai fifa teu whawhengalu e ngana tutupe. Peitai, e le o lava tā pena tātou tulafono. A le tau te atu ngalu mai. Le memuri muri nei lea. Tauru tangata Samoa, whaila na rento i nei. Ai whaidwhela ua ingo tupei. Sau mai Australia mai nei. Nān me leu tupu. Whanau mai le planning o tangata le whangal tangata i Vietnam. O malu pui a tupen whela ua. Nai whaidsu suengal temi nei. O whanau i mai i tupe. O ina whatanga tupe avi whafo. Pui nga nā le mata i tūre temi nei. Sau no fo ele minister tupe ana nafi. O le drugs. O le ta'vidi vili whatasi ma tupe le anga le mai le tunu. E le tapena mai ele money laundering pio le anga i mai le tatu watunu. Isi tūlanga i me uma o tangata e o mai leo o whaiatu whai ana nafi. Whainga whau, awanoa whau, tupe whau. Ia awana i tātou misi, ma le suinga leo e ele na rolangi. A tasi ala whaatau ungo me uma, peo no whaiatu. Na o le a monga ma le whaafawhai tiute, ma le a whonga le tunu. Le tātou te tua le teimini nei. Ala le tātou wawai mo le lumanai. Tātou tilo i leisi la sanga e iai le sosoani e amo whaatasi le atina engo le tunu. Nanga le te tau na tātou iai le vai tau o swinga. Au no fo le sui o sātu paitea. Se wa tātou te whewhewe, vai swinga le lei. A ia tātou matai tū. Ma tātou wawai tū la whono le lei. Langa le wanga i ma le upu le. Awal whena mele ni mele lei. Ile ni mele lei o mele anga ile atunu. Wa aya ia alfainga malo. Tātou tā pena. Tātou tā pena i tū la whono e mai whalenga o si mea. Luas furtoris furse lau whalenga o si mea. E mai whatino a ngati na ile atunu. Ina ia no nofo tātou tangata mwhainga luenga i nei. Tai peo li a saki rena mai. O tu wai ngati na ena. Foreign investor. Le tātou te nau ia i whai. A peo nwha pena atu. Ina ia manino ma malama atonu se taimina. Tau no leo le minister tupe wha malama tu langa ia. Le mo moli e tuai le whiau. Ma le wha moe laba le tu la whono le nei. Ina ia auane o tātou misi laba no. O leo tātou iai. I le malo si anga le Palemene whau ai tu la whono le nei. Ia mo le manuia le tunu. Sia o toi. Wha mamlamanga le lau fionga ele. Fongftalai. Manuia le tātou whono. Malo whaftai. Sao no ia fala tolo ise me te. Sa ua lo ngoi. Ele la unga na mrai tu nei.
Ia. Ona le mele o le niu mani. Au fionga. Ele ai ia ma se le la unu sulu tau sanga. Ele ma se mea ka o se niu mani. Cryptocurrency, stock exchange, o le vanga iai. Al mele fau tua tuai, o le mea ka o niu mani, o le teri mani. It's exactly mele winga na la tala, aftai. O le lei, whaftai, ia, tua tu lava no le tai o malo. O le niu mani o le niu investment. Ava noa fau, tātou te lei whao ngaina, wa le vana sala lau le lalolang. Ai lei whati noa ia tātou. Tātou te lei whati noa. Whawhelan tātou whati noa. Whau tu la whono e pui pui ei sa moa. A ua mai mea nei le tunu. E ren whai tātou no whono whoi o mai ava noa nei e mai tu tāla loa. A wal mela le tu. Pau tu ngā mele ua whao ma supermarket a sa moa. Ai no whono who tātou sa moa. O le nganga le nama le whamoe moe. O ava noa whau, tupe whau. Ati nai fau, tangata fau. E le muri muri meltu la fono le fionga le ministao, le pama, bisnisi malaman via. O le wha moe moe le na, ina ia tātou maua tupe fau e ati na e le tunu.